Mirković Dajevu, 17 Branko Božić Opel Astra, 18 Matija Ulemek Opel Astra. Po završetku mjerenja vremena prednje vuče, mjerit će se vreme zadnje vuče. Treći na mjerenju vremena Nikola Veličković, neka se pripremi. Sljedeći na mjerenju vremena Radovan Ševčić. Posle Bajića neka se pripremi Veljko Kotić. Posle Radosavljevića David Kasaš. Slikaj ga Tamara, on je možda koliko jedinicu isto i linja. Što da je? Ima, znači, evo pre toga.
Portugal, onaj Portugal. Tu je i on. To već je da svi. To i još je upravo. Nada vas. Ovo je neko živice. Ja, bez onog točka jeste bilo. Ovdje evo korak je taj. Posle žolta, Milodar Kovač. Najbolje vreme je. Znaš šta sad, polako je vreme da smo iskažemo se malo. Sabo žolt, Milodar Kovač. Posle Kovača, Geza Mačuš. Saša Veljković. Sljedeći Saša Veljković, posle njega Branko Božić.
Branko Božić i ovaj drugi. Evo. Ovdje nema babu da se sudi. Da, on je sačuva, brate, ovo ovako se vozi, nije ne znam, znaš, kad dođe meni, kako je da vozi se. Samo da je sačuva, znaš, da ima oni sve razjebu. Sala je se okreni. Gdje je Sala? Ti su najgori. Ništa idu. Neka se pripreme vozači sa zadnjom vučom. Neka se pripremi sa zadnjom vučom. Posle Francije Milan Diklić. Posle Marija Marotija, Nikola Bajić. Sad sa ovom autom meni sam ga vozi kuluter, da se ko vozi, ali je dobro.
Posle Bajića Vladimir Kajić. Kajić je dobar isto, ovaj isto. Kajić ide na lista. Mađarsko. Posle Šaba Feš. Šaba Feš, Imre Sas. Vladimir Kajić, Čaba Feš, Imre Sas. Samo blago, previše blago. Kad je velika vlaga, već smo da je to vlaga, sad kod njih nije bilo previše materijala, ali je samoprod, samo je to problem. Ali vidite, optimalna vlaga jako vidite. To mogu da vam kažem. Imam ja, imam za kamion, stvari ne sutra idem za, kako se zove, za... Treba dva prolaze, treći ćemo da vadimo opet tamo za neko četvrtfinale i četvrte da se navozate. Tako, nemoj da se lomite, navozat ćemo se da ne bude ni da ste došli, pa izvozili jedno idete kući. Da bi tu treći. Hoćemo da vozimo četvrtu, da? Pa možemo start, pošto nam je ovdje veliko blato, da ga zakosimo ravno sa stazom, jer prvi nosioc vremena, nosioc grupe, ide tačno u blato. Pa je tako! Pa ko najbrži onda...
Jel možemo da zanesemo malo djela? Sve smo se dogovorili. Ajde onda, Božić, Ivanac, Rudolf, Vučić neka se spremi, srećno Božić, svima. Bravo. Nema minuti. I kad smo došli, oni su počeli da izlaze. Gotovo sam, ja, svaka čast. Nije ovo Dikin brat, Saša, u zadnje kola.
Niki Nujke, nađem ga da kura da. Ja mislim da je dugo. Dalje ušao kako treba, prvi put. Radi da zadovoljava papirologiju. A to je ono klasika, uvek nema krivina. Automehanik. Nije to Venko bacio, ovo je godin. Da je to stao. Nije Venko je ono drugi. Zašto je usporio bilo nešto? Je bio, da nam kriminalne odgovara tamo, blateo i gume. Da li ovo bio je blizu, ovo imao odmah napravi razliku, evo viš ti A, ovdje. da napraviš da... Evo i ovdje. Da taj troši. A baš i bolje, znaš. Kako zavne, da se bolje. Iz restorana uzeo ulje, pa se bavi s tim. Stiži ga sad! Tu se zajebe uvijek. Ovo mu tu napravi razliku. Tek ima jedan što je rastazovan prosto, a? Samo je digao zastavu. Čuti, Pačo! Ima neko ima kvart. Ne, jedan, ali... Ajme, ajme ljudi! Ne se preticati kad je žusa zastav, bre. Aj, guri ga! Ali ne odustaje.
nije crkao, samo je probio. Lijepo gotovo, nema ništa. Ma probio je. Da je dobro voda. Ajde, Nižovac! Skore ga na staze, jebo. To prvo. Ne, hoće osloboditi, hoće Lejko u Marku. Ovo to, kreni se, Juri. Ajde!
Ode u prikuja! Anja, nemoj to raditi! Trebao je davno da Opa! Branko Božić, Igor Milošević,
Nenad Ristić. Prednja vuča neka se spreme. Tivadar Kovač, Branko Božić, Igor Milošević, Nenad Ristić. Lađo, gdje si Dora? Malečki došao. Tamo po Savetović. Nola? Zadnji, ja? Zadnji. On čuva auto, znaš. Ti ga prodaje, vjerojatno. Kada se ga izbaci, ne? Ne smo da moraš neki pneumatik. Kada oštetio si mi pneumatik. Ne mi tebi pneumatik. A već mi je bio gracima, znaš, ovo pitio. Ali on nije imao nijedan kvar od kada je počeo. Kako da se bloka, Jano? Mora, sad je mora.
neka se spreme vozači zadnje vuče, druga grupa, Čaba Feješ, Milan Diklić, Vik Ferenc, Bajić Nikola. Neki presejci Vozači druge grupe zadnje vuče, Čaba Feješ, Milan Diklić, Vik Ferenc, Bajić Nikola. Kajić je profesionalac za njega. Kajić prvi. Tu jedna greška i ćao. Vozači prednje vuče, neka se pripreme, Timodar Kovač, Matija Ulemek, Nenad Ristić, Vasilije, Vasilije Radosavljević.
Prednja vuča, druga grupa, neka se pripreme Igor Milošević, Branko Božić, Savo Žolt, Radovan Ševčić. Oni ona druga Astra, to je sad vozi, mislim, ne radi. To je čizije, ovaj moment. Da, nije išlo brzo. Onaj što mi piti ovoga, jebate. Vrati, oni prvi puštaju, stavljaju isto će biti. Da, samo što već ovo blizu sad ovoga. Samo da je ovaj, da je nepovrećen ovaj. Zašto, da? Evo zašto. Nema ništa da vidu, već se ovo. Jedino ova dvoja tamo počne. Neka se pripreme treća trka. Prednje vuče Veljko Kocić, Kasaš David, Rudolf Đurčić, Geza Maćuš. Sad Jelena.
se pripreme vozači zadnje vuče za finale. Mario Marotti, Kajić Vladimir, Vik Ferenc, Imre Sas. Mario Marotti, Kajić Vladimir, Vik Ferenc, Imre Sas. Srećno! Neka se pripreme za finale prednje vuče. Tivadar Kovač, Rudolf Đurčić, Igor Milošević. Tivadar Kovač, Rudolf Đurčić, Igor Milošević.
Stići će ih on. Ne, stići će ih, će vidiš. Evo ga izbaci. Ne može. Da ne naleti na gumu sad. Neće. Hoće. Nije u regula. Uvodi se eura, ne može. Imaš ga ovdje na startu.
vozače grupe do 1600 kubika, Srđana Vučića, Radovana Šefića, Saši Imreta, Sašu Veljkovića i Kasaš Davida, da se pripreme posle ove trke da završavamo. Dobijamo pobednika ovogodišnjeg finala naše trke, gospodina Tivadara Kovača. Molimo vas za jedan veliki aplauz, časno i pošteno. Nadamo se da su svi učesnici zadovoljni i da smo molimo našu mladu populaciju vozače Kladova da se postave na startnu liniju sa strane, neka lepo bezbedno prođu, da ne gubimo vreme. Hvala.
Molimo vas za podršku najmlađim vozačima. Pogledajte kakva je to hrabrost. Evo ga, a ovaj nije. On je drugi. Dobro, se vozio. Mene drugi, Kajić je treći, i ovaj Mario zadnji uši. Treće mjesto grupe do 1600 kubika, molimo vas za veliki aplauz za Sas Imreta.
Drugo mesto grupe do 1600 kubika Srš Veliković. Molimo jedan aplauz. I prvo mesto grupe do 1600 kubika Srđan Vučić. Ništa nismo čuli te šampanjce. Broka je sramota. Ajde da čujemo. Svaka čast, molim vas za jedan aplauz. Počinje nos. Drugo mesto, zadnje vuče Imre Sas još jedan puta. I pobjednik zadnje vuče Mario Marotti. Molim vas za veliki aplauz. Ništa ne čujemo te šampanjce. Ko se boji šampanjca još? Karića. Treće mjesto Nemanja. Gdje je Nemanja? Ima li nekoga komšiju da uzme za Nemanju poklon? Drugo mjesto Stanišić. Drugo mjesto, izvinjavamo se na grešci, Kocić. I pobednik Ivan Vuković. Jedan veliki aplauz, molim vas. I ono za čega smo se danas borili, svađali, trpeli, slušali i svašta radili i sve greške koje smo danas napravili možete pripisati meni, jer ja svojim stvarno nemam nikakve veze, tako za sve što danas nije valjalo, sve greške pripišite meni. Treće mesto, Matija Ulamek. Da li je gospodin Matija na kraju zadovoljan? Drugo mesto, Branko Božić. I pobednik, onaj koji je danas, morate priznati, bio najbolji od najboljih, Tijela Kovač. Idemo!
Ajde ti Ivadar, ne otvaraj to kao što voziš. Volimo vozičku podršku! Pozdravljam vas još jedan puta u ime organizatora. Nadamo se da nemate više nekih velikih zamerki. Sve što imate, oprostite gospodinu organizatoru. Njega nema. Gdje je?